Ahanba makta akasmani Imphal bu thamoi haksang yauna tabiriba miyambu anauba sehigi yaifa asibat pijari amasung Noney jilagi ahanba city tabiriba miyambu su taramna okchari sehi anauba horakpada jila asidigi pokchaba Indian Army gi Jat Regiment da hauzik Lieutenant Colonel rank da Army officer oiriba Sem Kumbabu Nipan suba Armed Forces Veteran Day ga mari leinana January gi tang 13 da District Administration Noney na sinduna at home reception program pangthoktuna ikai khunaba utkhi thoram aduda jila asigi DC Joseph Pauline Kamson Police amasung Army gi makok thongba singsu saruk yakhi ningsingba yai Sem Kumba ase 2019 gi 15 August numitna Seva Medal Gallantry Award phangkiba misak amani Mahak 2018 da Kashmir Valley da posting oiringai da narondigi changlakpa militant Laskari toiba singbu counter operation sathabada asobak thodang laukiba Indian Army officer amani mahak ase Noney jilagi Koromon part 1 khuldagi kohokuiba kumbana pokpa marisuba masanupa atonbani Bharat Sarkargi welfare scheme singi matangda grassroots level da khanghanba program oiriba Viksit Bharat Sankap Yatra District Administration Noney na sinduna haukiba January gitang kunmathoi da lomai part 3 da leba multipurpose hall da mai pak na pangthokhi thoram aduda jila sigi DC Joseph Pauline Kamson na centrally sponsored scheme centrally sponsored welfare scheme singi matangda miyamda khanghanki loinana departmental singdagi polam kaya marumsu DC na beneficiary singda khusinaki Soseta Pakhwada 2014 gi Soseta Pakhwada 2024 gi Soseta Pakhwada 2024 gi saruk ama oina Manipur Rural Bank Noney branch na sinduna Lomai Bazar faudana cheliba Ijay Turel gi Torbanda cleanliness drive ama January gi tang kunithoi da pangthokhi sit sembegi thoram aduda local celebrities film artists singa puna pangthok minakhi thoram aduda MRB Noney branch ki branch manager Elvis Phaumaina hai Ijay Turel asi mausagum lu nana Thambiba haibisi mipum khudingmak ki ithoni plastic ki polam sing yauna amot akai mayam ase mafam chaba dustbin singda thamduna turenda amotpa thadadana ba health hygiene sanitation gi awareness mayam nasu lobina ba appeal tawki State level celebration committee na sinduna ahanba oina Noney jilagi Longjang khulda state level Gan-ngai festival 2024 haukiba January gi tang kunhundoi da mai pakna pangthokhi Jerenglong pui furup singi khwaidigi chawba cultural festival adu Temelong AC gi MLA Janghyamlong Panmaina athoiba atithi oina saruk yakhi loinana Hills Area Committee gi Manipur gi chairman Dinganglong Gangmaina functional president oiki nat ki thoram jokpan kai mai lap mai khwai kaw mai pangthoktuna hawdokhiba kumhai aduda Fazarabat nat ki jagoi isei nat ki sana khonaba isei nongmai gi thoram kaya su pangthoktuna tin khiba miyam gi pungning chingchin thoram aduda wa ngangladuna MLA anina haikibada aikoi keidongai desu aikoi gi ipanat ipunat kauthokpa tauroidabani aikoina atopa zat singda aikoi gi toppa phaijet laiteng chanaron sing khanghanduna aikoi gi rich heritage culture ase kanjab taugadabani amasung zat amagi identity utkadabani kumhai ase singtamgi mafam khudimakta pangthoknabasu appeal tawki ningsingba yai kumsina ihan hanba oina Jerenglong gi CSO singna punna
सिंदुना पांगथोक मिनबा चिंगी जिलादा पांगथोकपा कुमहै ओइखी फेस्टिवल अदु जेरेंगलोंग यूनियन जेरेंगलोंग बौदी रोकमाई नागा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन असम मणिपुर नागालैंड काबुई मदर एसोसिएशन रोकमाई लुफोम अमसुंग अतै संस्थान की मकोक थोंबा मियोय क्यासु सरुक याखी मणिपुर सरकार की ट्राइबल अफेयर्स की डायरेक्टर हना कामैसु स्पेशल गेस्ट ओइना सरुक याखी लाइबाक असिगी मफम कयादा पांगथोकना खिबगुम नोने जिलादसु डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस न सिंदुना 14 सुबा 13 सुबा नेशनल वोटर्स डे जनवरी की तांग कुनमंगादा पांगथोखी नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर हाइबा टीम की मखादा पांगथोखीबा अदुदा जिला असिगी डीसी जोसेफना अहानबा यंग वोटर्स सिंगबु तरामना ओक्तुना खुदोल पोट किया पीखी लोइनना नेशनल वोटर्स प्लेस लोमिनखी अकनबा सिक्योरिटी की ngak senbaga लोइनना भारत की 15 सुबा रिपब्लिक डे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नोने सिंदुना हौकिबा जनवरी की तांग कुंतरुक्ता लोंगमाई कमन ग्राउंड नोने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा माई पाकना पांगथोखी थौरम अदुदा जिला असिगी डिप्यूटी कमिश्नर जोसेफ पाउलिन कामसन IAS ना भारत की मचु अहुम की फिराल पाइहनखी अमसुंग राष्ट्रीय सैल्यूट पीखी महाकना निथिजरबा मासपाट कॉन्टिजेंट कुनबु सलामी उठखी कुमसी की पैरेड कमांडर नमसदाई पीटर पामाई MPS एडिशनल SP लॉ एंड ऑर्डर न ओइखी सत्खिबा सही सिंगा येंगनरुरगदी कुमसी न मी तिनबगी चांग यामना वांगखी थौरम अदुदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना खंगलबा सरकार की कर्मचारी सिंह अमसुंग पाउमी सिंहबु इकाई खुनबा उतुना एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट किया खुसिनखी खुलदिगी लाकपा सीनियर सिटीजन सिंह की दमक्तसु रेड ब्लैंकेट कया यंथोखी DIPR ना फोंगबा लाइरिक मणिपुर टुडे सु मियामदा यंथोखी नुमिदांगी सकलेनसु डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना सिंदुना गार्डन पार्टी सिंदुना DLO सिंह अमसुंग अतोप्पा ऑफिशियल सिंगा जमीन थमिनखी था मापन हेन्ना लेबलुरबा अगरतला खोंसांग पैसेंजर ट्रेन सर्विस अमुक रिज्यूम तौनबा खोंथांग अमा ओइना फेब्रुआरी की तांग अनिदा NF रेलवे की चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे JK गर्स ना लुसिंगदुना बोगी त्रामरी याउबा ट्रेन अमा नोने जिला की खोंसांग ट्रेन स्टेशन दा थुंगलखी निंगसिंगबा याय लाकलिबा फेब्रुआरी की तांग 3 UP की अयोध्या यौनबा स्पेशल ट्रेन अमा लमथानबा रेलवे मिनिस्ट्री ना थौरांग तौरी हौजिक नोने जिला दा तोयना इलेक्ट्रिक मई फंगदबदगी मियामना खोदोंसादबा चावना मायुकनरी मई लाकपा नुमितसु लोड शेडिंग ना मरम ओइदुना बैंक यावना अतै गवर्नमेंट ऑफिस सिंगदसु खोदोंसादबा मायुकनरी मरम अदुना मरी लेनबा अथॉरिटी ना अथुबदा दरकार लेबा थबकसिंग पाइखत पीदुना मियाम की अवाब कोहनबियु हैना माइकई कयादी अपील तौरगली।